Gdje se nalazi 12? Kako smo se zezu na ovoj granicama? Pa rekao da neko uzmemo nekad na ovoj dio. Da, ko ti je rekao? A daj. Kaj je bilo? Gdje pošto uopće? Tamo kod Aca? Skroz dolje negdje. Da, rado tamo. A tu u glavu gađaš, samo što ti najbolje neki. Bravo ste. Da, ajde. Aha, viš kako sad bolje ide već. Ja. To je za slikanje, evi ga. A tu nema ona. Dobro, viš. Dobro. Tu nema kraćeg igrališta, da? To te ja pitam. Ima. A ti? To? Prošlo svršeno vreme. Odmah i nastavite dalje. Vidite da ovo uopće nije loše. Možda bolje od operacije. Aha. Pozicija. To u pravom smjeru, bravo. Malo. Ja sam. Opet pravi smjer, bravo. Ideš. Ideš. Ovo je dobar. Švercam se. Majko. Treći, Marko unutra. Tri, Marko, tri. To sam ja? Jap. Četiri. Tu! Suprotno od smjera. Bravo, Ivane. Gore, tam skroz. Gore, skroz. Čekaj, da se vidi gdje? Vidi se odavde, tu. Evo ovdje se tu na ovom. Opa! Ovo je četvrta, jel da? Da. Ovo je sad početak. Čekaj, ti priči. To je moj, ja sam Aha, ti pogubi. Ko je? Pet. Dobro. Čekaj, da mi zapišem. Prošlo. 5. Ali ne mogu sjetiti koliko je bilo, zato te pitam. Nema četiri, ako ja i ti. Okej. Ajde, Ača. A zašto sad nije felšao? Valjda pogodio u granu. A jeba. Ja svog neću nikad. Ovdje i tebi. Ja niko, makni. Nemoj treći, vi tvoji treći.